Spoštovani navzoči, mir in dobro, pace bene a tutti. V imenu samostana svetega Frančiška v Piranu vas v tej zgodovinski uri prisrčno pozdravljam. Vas, gospod škof, dr. Jurij Bizjak, pozdravljam vikarja našega minoritskega reda, patra dr. Igorja Salmiča, pozdravljam provincialnega ministra slovenske minoritske province, patra Milana Kosa, vse zbrane patre, piranskega župnika Zorka Bajca in prisotne duhovnike. Pozdravljam provincijala slovenskih frančiškanov, patra dr. Kristjana Gostenčnika in sobrate frančiškane. Saluto cordialmente agli ospiti venuti dalla Padova. In primo luogo il ministro provinciale della provincia di San Antonio, padre Roberto Brandinelli. Altrettanto saluto il rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina, e la professoressa Giovanna Baldissin Molli, presidente del Museo Antoniano. Prisrčno pozdravljam podžupanjo naše piranske občine, gospo Manuelo Rojec in druge predstavnike piranske občine. Pozdravljam podpredsednico Državnega zbora Republike Slovenije Meiro Hot, pozdravljam direktorico Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, gospo Špelo Španzel, nadalje gospoda Tomaža Kunstlja iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. Prisrčen pozdrav, cordiale saluto al rappresentante del Ministero per gli Affari Esteri della Repubblica Italiana, ambasciatore signor Daniele Rampazzo. Un cordiale saluto alle comunità italiane in Slovenia, specialmente alla presidenti della comunità italiana a Pirano e ai rappresentanti della comunità degli esuli istriani, giuliani e dalmati in Italia. Prisrčno pozdravljam strokovno javnost iz Slovenije in Italije, predstavnikom Restauratorskega centra iz Ljubljane in Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Pirana. Pozdrav vsem predstavnikom medijev ter javnega in kulturnega življenja in vsem, ki ste se danes tukaj zbrali. Sedaj vas vabim, da se skupaj odpravimo na romanje, na 85 let dolgo pot, ki jo je prehodila Karpačova Marija in postala piranska mati upanja.
Uradni zapis. Marija z otrokom mora zaradi nevarnosti vojne na pot. Iz piranske minoritske cerkve so jo odpeljali leta 1940 v Vilo Manin v Pasarjanu, kjer so v velikih depojih že bile na varnem razne umetnine iz drugih od vojne ogroženih krajev. Od tu je bila Karpačeva slika že leta 1942 restituirana, vrnjena patron minoritom v Padovi, ki so zanjo skrbeli in čakali, da bi jo lahko vrnili lastniku, minoritskemu samostanu v Piranu. Prva priložnost se je pokazala takoj po denacionalizaciji samostana, ko so se piranski minoriti lahko vrnili v svoj dom in takoj začeli s kompleksno obnovo samostanskih prostorov in Marijine kapele, renesančne edikule v cerkvi svetega Frančiška. Preroško skranjeni vijaki od slike pa so postali simbol mnogih, ki so se trudili in si prizadevali za vrnitev slike. V gospodovem letu 2025 pa je samostan svetega Frančiška po živahni diplomatski dejavnosti končno prejel obvestilo. Marija z otrokom in svetniki Vittoria Karpača se vrača domov. Vijaki od slike, ki jih je leta 1940 za praznim okvirjem v posebni škatlici shranil pozorni gvardijan pater Lino Biasi, so postali zlati vijaki upanja, ki vseh 85 let ni niti za trenutek ugasnilo. Romarska pot je ozka, strma, kamnita, težka. Odseva življenje, je polna pričakovanja, odkriva skrite zaklade. Zato je veselje na cilju, ob vrnitvi domov, toliko večje. Ko pa veselje delimo z bližnjimi, se pomnoži in kaže, da samo s skupnimi močmi, z mirom, z roko v roki, zmoremo narediti velike stvari. In Marijina slika zaživi. Prelepa melodija zaobjame ljudi, se v zahvalo v molitev spremeni, poveže kraj in ljudi, kakor Marija svetnike na svoji podobi. Najvišje redovne predstojnike in politike, škofa ordinarija in piranskega župana, brate minorite in predstavnike odgovornih ministrstev in stroke, vse prisotne, bližnje in daljnje. Shranjeni vijaki upanja pa ostajajo kot poroštvo in zaveza odgovornih za stalen trud, da bo Marijina podoba vabila k sebi, spodbujala stroko, mestu Piranu in vsem ljudem pa prinašala duhovni mir, veselje in upanje. Na zdravje, veliki Karpačo. Hvaljena bodi Marija, mati upanja.
Svetega Duha. Milost in mir Gospoda Jezusa Hristusa, rojenega iz Device Marije, naj bo z vami vsemi. Pace con voi. Bratje in sestre, zbrali smo se, da blagoslovimo podobo Božje Matere Marije. Ta podoba Marije z detetom na prestolu, matere upanja, izraža, kako je Marija povezana z Jezusom in njegovo cerkvijo. Kot Jezusova mati je začetek, podoba in vzor cerkve. Trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Zato z veseljem in zaupanjem blagoslavljamo njeno podobo in želimo, da bi v molitvi pred to podobo rasli v pripravljenosti, da bomo po Marijinem zgledu sprejemali Kristusa in sodelovali pri delu odrešenja. Vsemogočni Bog, slavimo te, zakaj velike reči si storil Mariji, materi svojega sina. V njej vidimo, kako bogato si v svojem usmiljenju obdaril ves človeški rod. Blagoslovi. Prosimo to podobo Marije z detetom na prestolu, matere. Benedici i preghiamo questa immagine di Madonna con bambino in trono, Madre della Speranza. Vedno da nas spominja na to, da je Marija Božja in naša mati, ki jo smemo klicati na pomoč v vsaki stiski. Po njenem zgledu naj nenehno živimo evangelij in po njeni priprošnji pridemo po občestvo zveličanj po Kristusu našem Gospodu. Amen. Spoštovani, vse vas pozdravljam v duhu božične radosti. Ob čudovitem dišanju morskega vetriča, ki prihlja sem gor do Piranske cerkve svetega Frančiška Asiškega, smo prišli pred častitljivo oltarno sliko Marija z detetom na prestolu in svetniki, renesančnega slikarja Vittoria Carpaccia. Od danes jo bomo tukaj prepoznavali tudi kot znamenje upanja. Marija je zvezda na nebu zgodovine, saj vse človeške rodove vodi po poteh,
ki so varne in zanesljive. Pod sinovim križem ne obsoja, ne grozi, ne obtožuje, temveč nam tam preprosto stoji. Pomeni upanje, ki vztraja in ne kloni pred nočjo obupa, ker ve, da bo kmalu zasijala zarja vstajenja. V Piranu je upanje živelo 85 let in izpolnitev tega upanja smo sedaj doživeli mi. Karpačeva slika Marija z detetom na prestolu in svetniki se je končno vrnila domov. Odslej nas bo tukaj čakala. V tišini ali v slovesni liturgiji, v molitvi ali v premišljevanju, v zahvaljevanju ali v prošnji, v stiski ali v veselju, v dobrih ali v hudih časih. Marija je tukaj in ostaja z nami. Ni ji težko ostati, ker je mati. Ima nas rada, ker smo njeni otroci. Njeno dete na kolenih je majhno. Tam sedi in gleda v nebo. Zagledalo je svoj dom. Svetniki se mu klanjajo. To je prizor Božiča. Vsak otrok je najčudovitejša podoba Boga med nami. Vsaka mati je najlepša upodobitev nebeške Matere Marije. Naj se ob tej sliki dogajajo Božje reči. Tiste, ki jim pravimo čudeži, čudeži življenja in upanja. Marija z detetom na prestolu in svetniki, naša mati upanja, dobrodošla med nami v Piranu. Prosi za nas pri Bogu. Obhajamo 800-letnico hvalnice stvarstva svetega Frančiška Asiškega. Tudi mi se želimo sedaj Bogu zahvaliti za to čudovito sliko in darove, ki jih prejemamo, da je življenje lepše in polnejše upanja. Dragi bratje in sestre, pri polnočnici smo brali iz Izaija. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala luč. In to se je danes zgodilo tudi tukaj. V cerkvi svetega Frančiška, tukaj v Piranu, smo zagledali veliko luč. Ali nebeška je, božanska je. Lahko stojiš pred njo ure in ure, ne bo zmanjkalo vsebine, ne zmanjka lepote, kako je zasijala zdaj tu med nami. Smo hvaležni. In me spominja na Jakoba, možaka Jakoba, ko je bežal pred svojim bratom, pa tisto noč, ko je imel prekrasne sanje, ko je šla lestvica do neba in je na vrhu stal Gospod. In ko se je zjutraj zbudil, je rekel, to je pa res nekaj lepega. Tukaj je hiša Božja in vrata nebeška. Rekel, tukaj je hiša Božja, in tu so zdaj vrata nebeška, resnično vrata nebeška. Dobrodošla, naša mati, še enkrat. Vsemogočni, dobri Gospod, tebi čast in hvala, slava na vekomaj. Samo
vlada in noben človek te ni vreden imenovati. Hvaljen bodi moj Gospod vsemi tvojimi stvaritvami, posebej z Gospodom bratom, soncem, ki prinaša dan in nas razsvetljuje. Tvoj najvišji pomen razkriva. Hvaljen bodi moj Gospod. Brat v vetru in zraku, v oblačnem, jasnem in vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvaritve. Hvaljen bodi moj Gospod. Za našo sestro vodo, zelo koristno in ponižno, dragoceno in čisto. Hvaljen bodi moj Gospod. Za našo sestro, mater zemljo, ki nas preživlja in za nas skrbi, prinaša raznovrstne sadove, zelenje in pisane cvetove. Hvaljen bodi moj Gospod. Po onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo, bridkosti in trpljenje prenašajo, blagor njim, ki ostanejo v miru, ti najvišji jih boš kronal. Hvalite in blagoslavljajte mojega Gospoda, zahvaljujte se mu in mu služite, veliki ponižnosti. Zahvaljujte se mu in mu služite, veliki ponižnosti. Z Frančiškovo hvalnico, ki letos obhaja 800 let nastanka, smo se zahvalili Bogu in ljudem za srečno vrnitev slike v njen dom. Potem, ko smo pri blagoslovu slišali spodbudne besede našega škofa, sedaj vabim k besedi našo drago gostjo, kustosinjo Muzeja svetega Antona iz Padove, ki je dolga leta bedela nad sliko, profesorico
Giovanni Baldassin Molli. Fino ad alcuni mesi fa, fino all'inizio di agosto, l'idea di poter parlare qui nella circostanza del ritorno della Pala di Carpaccio nella chiesa di San Francesco a Pirano era niente più che un desiderio. Le cose poi si sono mosse in fretta tra agosto e settembre, grazie alla collaborazione di tanti che già in modi diversi si erano incontrati per studiare e parlare del caso della Pala di Carpaccio, ed è stato possibile organizzare tutto ciò che occorreva per garantire la buona riuscita dell'operazione. Insisto sul fatto che ci siamo trovati a dialogare tra Padova e Pirano con una conoscenza e una stima reciproca già assestate, sia per quanto riguarda la competenza scientifica degli storici dell'arte, che per quanto concerne l'aspetto della tutela e della salvaguardia dell'opera. Il 30 agosto scorso, alla presenza delle autorità di Padova, abbiamo voluto salutare Carpaccio, ricordando quanta attenzione e cura il museo ha sempre avuto nei confronti di questa tela e come nella comunità antoniana è sempre stato chiaro che essa andava restituita al luogo originario di collocazione. Vorrei ora qui riflettere con voi su quanto però la Pala di Carpaccio ha fatto per il Museo Antoniano e per Padova, con i suoi circa 80 anni di permanenza. La bellezza dell'arte è appunto questo, il saper esprimere qualcosa di eterno che sfida il corso dei secoli e insieme il poterci dire qualcosa di tanto particolare da catturarci, come se stesse parlando solo a noi. Intanto, proprio perché non era del Museo Antoniano, il dipinto ha mantenuto alta l'attenzione nei suoi confronti, inducendo contatti con Pirano, rapporti personali, ricerca di confronto tra studiosi che per studiare un'opera d'arte, per interessarsi di bellezza e di creatività umana, non hanno mai avuto il problema di appartenere a contesti statali e linguistici diversi. In questo senso, ciò ha creato una stabilità di rapporti che ci fa senz'altro piacere continuare, anche perché abbiamo tra Pirano e Padova un altro nome importantissimo che ci unisce e ci suggerisce di continuare il dialogo, ed è quello di Giuseppe Tartini, spostandoci quindi dalla pittura alla musica. Padova è una città di affreschi e non è mai stata una città di pale d'altare. Questa è una delle tante differenze che la caratterizzano rispetto a Venezia, e la tela di Carpaccio parla il linguaggio della pittura veneziana dell'inizio del Cinquecento, una pittura diversa da quella che si faceva nella terraferma e nella stessa Padova. Questo dipinto, insomma, in un periodo come la seconda metà del Novecento, fondamentale per il costituirsi degli studi sulla pittura veneta cinquecentesca, ha indicato differenze di orientamento di stile tra Padova e Venezia, inducendo confronto e comprensione in una città, sede universitaria, in cui il Dipartimento dei Beni Culturali si è sempre distinto per la qualità della sua ricerca. In altre parole, la tela di Carpaccio ha avuto un ruolo storico nella sua permanenza padovana e nella sua presenza al Museo Antoniano, e per l'universalità di linguaggio di cui l'arte è portatrice ha disseminato quei valori di bellezza, fede, devozione che ora qui, nel luogo di collocazione originario, possono essere esperiti in tutta la loro pienezza. Grazie. La ringrazio di cuore. In se k besedi vabim provincialnega ministra Slovenske minoritske province, patra Milana Kosa. Spoštovani vsi navzoči,
V teh prazničnih dneh, ko smo pravkar obhajali rojstvo novorojenega odrešenika in pred nami je novo leto, v katerem bomo Frančiškovi bratje obhajali 800-letnico Frančiškovega prehoda iz zemeljskega večno življenje, dovolite, da tudi jaz v imenu slovenske minoritske province izrazim dve stvari, in sicer veselje in hvaležnost. Veselje, da je umetnina Viktorja Karpača ponovno postavljena v oltar, kjer je bilo nekoč njeno mesto. Veselje, ker bo ta slika mnogim omogočila, da bodo lahko slavili in častili Devico Marijo, ter v tem Božjem otroku, ki ga drži v naročju, prepoznavali našega odrešenika. Hvaležnost vsem, ki ste pripomogli k temu, da se je umetnina vrnila in da je umeščena na mesto, kjer je nekoč bila. Naj posebej omenim padovansko minoritsko provinco provincialnega ministra patra Roberta Brandinellija ter uslužbence njihove muzeju dragocenosti. Hvala Gvardijanu, patru Janezu Šamperlu in bratom tukajšnjega minoritskega samostana, kakor civilnim oblastem ter strokovnim sodelavcem. Veselje in hvaležnost naj torej ostaneta v naših srcih. Upanje in želja, da bi tudi v prihodnje zmogli sodelovati ter storiti veliko dobrega za duhovni blagor vseh ljudi. Vsem želim mir in dobro. Hvala lepa ministru provincialu, patru Milanu Kosu, in sedaj bo v imenu občine Piran spregovorila podžupanja gospa Manuela Rojec. Spoštovane dame in gospodje, drage Pirančanke in Pirančani, vsi prijatelji in prijateljice Pirana. Dovolite mi, da ta ganljivi trenutek zame in za naše mesto najprej pospremim z iskreno zahvalo. Zahvalo vsem, ki ste to čudovito umetnino pripeljali domov. Vsem, ki so jo desetletja pred tem tako skrbno negovali. Vsem, ki ste poskrbeli, da v tem prostoru zasije v najlepši luči. Hvala vam za vaš trud, vaše znanje, čas in skrb, da se lahko danes skupaj poklonimo Mariji z detetom na prestolu in svetniki. Pred nami ni le umetnina, pred nami je okno v dušo Pirana. Vittore Carpaccio v našem mestu ni tujec. Njegov talent, njegov umetniški jezik sta del naše identitete, našega zgodovinskega spomina in samozavesti. V teh prazničnih dneh, ki utrjujejo vero v dobro, v humanost, v skupnost, ima to dragoceno likovno delo še posebno moč. Lepota je navdih, je sporočilo miru, sočutja in upanja, ki presega čas. V Piranu znamo varovati, kar nam je bilo zaupano. Zavedamo se pomena svoje dediščine in razumemo odgovornost, ki jo nosimo do prihodnjih rodov. Zato je delo velikega beneškega mojstra doma v dobrih rokah. Dobrodošla nazaj, dragocena priča naše zgodovine. Dobrodošla nazaj v naša življenja, naše misli in sanje. Tvoja lepota ne poboža le oči, ogreje srce. Zelo hvaležna in ponosna sem, da jo lahko ta trenutek čutim z vami. Gentili signore e signori, care piranesi e piranesi, cari amici e amiche di Pirano.
Consentitemi di accompagnare innanzitutto questo momento così toccante per me e la nostra città con un sincero ringraziamento. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno riportato a casa questa meravigliosa opera d'arte, a tutti coloro che per decenni l'hanno custodita con tanta cura, a tutti voi che avete fatto sì che questo spazio possa risplendere nella sua luce più bella. Grazie per il vostro impegno, la vostra competenza, il vostro tempo e la vostra dedizione che ci permettono oggi di rendere insieme omaggio alla Madonna con Bambino in trono e santi. Davanti a noi non c'è soltanto un'opera d'arte, davanti a noi c'è una finestra sull'anima di Pirano. Vittore Carpaccio nella nostra città non è uno straniero. Il suo talento, il suo linguaggio artistico fanno parte della nostra identità, della nostra memoria storica e della nostra consapevolezza. In questi giorni di festa, che rafforzano la fede nel bene, nell'umanità e nella comunità, questa preziosa opera figurativa assume una forza particolare. La bellezza è ispirazione, è un messaggio di pace, di compassione e di speranza che trascende il tempo. A Pirano sappiamo custodire ciò che ci è stato affidato. Siamo consapevoli del valore della nostra eredità e comprendiamo la responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni future. Per questo, l'opera del grande maestro a casa sua è in buone mani. Bentornata, preziosa testimone della nostra storia. Bentornata nelle nostre vite, nei nostri pensieri e nei nostri sogni. La tua bellezza non accarezza solo gli occhi, ma riscalda il cuore. Ed io sono profondamente grata e orgogliosa di poter sentire questa bellezza in questo momento insieme a voi. Grazie e ogni bene. Hvala in vse dobro. Prisrčna hvala gospe podžupanji Emanueli, tudi za njen osebni veliki angažma in skrb pri umeščanju Karpačeve slike na njeno prvotno mesto. Dovolite, da na koncu še v imenu našega starodavnega samostana svetega Frančiška Asiškega povem, da smo Frančiškovi bratje minoriti danes s vsemi vami veseli, pa tudi ponosni. Hvaležni smo vsem, ki ste nam skozi desetletja pomagali ohranjati živ odnos do slike in nikoli niste izgubili upanja. Zato smo ob vrnitvi Karpačevi sliki dodali ime Mati upanja. To upanje je vzklilo tisto uro, ko je gvardijan pater Lino Bjazi leta 1942 v škatlico z vijaki slike shranil v prazen okvir upanju, da se bo slika vrnila. In čeprav je samostan svetega Frančiška v svenčenih časih doživljal težke preizkušnje, ni usahnilo upanje. Naj torej ostane Marija kot svetla zvezda na nebu našega življenja. Še enkrat hvala našim bratom, patrom, minoritom iz Padove za njihovo skrb nad sliko, za odprtost in bratsko ljubezen ter sodelovanje skozi vsa desetletja. Zahvala tudi njihovim strokovnim sodelavcem, ki so nad sliko bedeli v muzeju svetega Antona v Padovi in jo ohranjali vidno preko različnih srečanj ter simpozijev. Hvala spomeniško-varstveni stroki, političnim predstavnikom Tostram in Ostran meje, hvala različnim skupinam in posameznikom, ki ste pomagali stlakovati pot, ki je piransko Marijo z detetom na prestolu po dolgih in za piranski samostan težkih desetletjih 4. septembra mirno pripeljala domov. Danes pa se z njeno umestitvijo začenja novi čas,
v domači hiši. Brez izjemne zavzetosti in pomoči Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, Restavratorskega centra Republike Slovenije, domače občine Piran in Slovenske minoritske province bi bila kakovostna, strokovna in varna umestitev slike težko izvedljiva. Iskrena hvala tudi vsem izvajalcem, mojstrom, ki so v zelo kratkem času opravili veliko delo. Bratje minoriti smo ponosni tudi na naše predhodnike, patre minorite iz samostana svetega Frančiška, ki so leta 1518 ob praznovanju 200-letnice cerkve imeli takšno duhovno moč in naklonjenost mehčanov, da so lahko pri velikem mojstru Karpaču naročili oltarno sliko, ki tudi nas danes po več kot 500 letih navdihuje in nič ne kaže svojih častitljivih let. Naj nam Piranska Marija, mati upanja, daje duhovne moči, da bomo z veseljem odpirali nove poti upanju v našem mestu in povsod tam, kjer živimo in delamo. Hvala.